BC tu 6 botol saya guna. Dan selama ni saya ni apa tu, saya stroke sebelah kiri Dan saya tak boleh naik tangga 4 tahun. Dan saya berurut selama kerapnya saya buruk ni melebihi 200 kali. Kali ambil lah dengan 50 jam. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat Cikgu Asihah pergi ofis saya, kenalkan dengan BC. Mula-mula saya tak sen. Banyak dah duit saya, beratus ribu beli. Hak makan, hak comor, hak berapa, semua saya beli. Saya ni suka sebenarnya makan produk sebelum ni. Jadi saya cuba BC. Sampai saat ni saya boleh naik tangga, saya tak berurut. Dan saya dapat duit lagi dengan produk ni. Jadi mula-mula saya guna, saya balik kat suami saya. Saya ni jarak jauh. Jadi saya duduk KL. Saya boleh guna tandas cangkul. 4 tahun dah saya tak guna. Saya semua kata ke mak saya cacat. Mak saya kata, "Dok." Saya kata, "Saya cacat." Dan saya ni tak boleh bagi talimat. Hak hijau saya ni saya tak boleh bagi sebab tangga tu tinggi. Saya pernah naik sekali turun. Semua peserta jurutera JPS, saya kerja JPS. Masuk bilik baru saya turun. Itulah saya. Tapi sekarang ni saya pakai kasut betul.